Ve farzul musafiri indana fi kulli salatin rubaiyatin rak'atani. Bizdin mazhabtın köz qaraşı boyunca musafir adamның farzı ar bir 4 reketlik namazda 2 reket. Biz Hanafilerde başka, Şafilerde başka. Biz Hanafi mazhabta saparga çıkkan kezimizde 4 reketlik namazda 2 reket oku mildet. Şafilerde ruhsat, kala 2 oku, kala 4 oku. Biroq Hanafi mazhabta emneken? Mildet türde okuşun gerek. 2 reketli Hanafi mazhabta. Eğer 4 reket kılıp okusan az tömende künökör olur adam. Hop. Bu qarsanız farzul musafiri, musafirдің farzı dedi. Alemi sünnette emne kılavuz? Sünnet emne? Sünnet akvalga jaraşa болады taqsirlar. Sünnette bizden fiqh kitaplarda kelet, kebirler aşağı çağıp sünnetli takır saparda okuvaysın deydi. Bu to'g'ri emas. Je kebirler 100% okup barasın deydi. Bu da to'g'ri emas. Bunu akvalga jaraşa iş болады. Eğer de toqtosoңuz, şaşılış bolu olsa toqtosoңuz, okuş gerek. Sünnet kadimkide uyuңuzdagi de sünnet болады. Al эми токтobой кетип жаткан болсоңуз шашылыш болуп, шашылыш болсоңуз, анда эмне? Окубасаңыз болот таксыр. Түшүндүңүзбү? Акыбалга жараша. Кээ-бир алымдар айтат, жок, коркунуч болсо окуба дейт. Коопсуз болсоң оку дейт. Бирок кээ-бир алымдар шашылышты эске алынат да. Шашылышсыңбы? Токтобой кетип атасыңбы? Бир жерге жетиш керек, максат бар. Окуба, бирок шашылыш эмес, мындай шашпай, жайбаракат кетип жаткан болсоңуз, эми кафеге токтойсуз го, курсак тойгозгонда окугун дейт. Ушуга жараша биз бөлүп туруп карашыбыз керек. 100% окубайсың деген дагы туура эмес, 100% окуйсуң деген дагы эмне? Туура эмес. Орточосу ушул. Түшүндүңбү? Бул бир. Экинчиси 4 рекеттик фарз намазды деди. Көрдүңөрбү? Рубаия. 4 рекеттик. Андыктан бул 3 рекеттикке такыр өзүнүн таасирин не кылбайт? Тигизбейт, достор. 3 рекеттик менен 2 рекеттикке мунун неси жок. Бул теманын тиешеси жок. Аны кадимкидей толук окуп кете бересиздер. Вала тажузу лаху зиядату алейхима. Musafir жанагы 2 рекеттен ашыкча окууга мусафирга болбойт. 2 рекеттен ашырса не экен? Болбойт. Эгер ашырды күнөкөр болот, макрух болот. فإن صلى 4 وقد قعد في الثانية مقدار التشهد أجزأته ركعتان عن فرضه وكانت الأخريان له نافلة. Eğer 4 reket okudu. Kebirler var mı? Men 4 reket okuyuverim deb okuydu. Je bilbestен байкуш балким окуп алып жатат да. 4 reket okudu. Бирок ошол 4 reket окуганда мана кааданы кылды. 2 рекеттен кийин каадага эмне кылды? Отурду. Ташаххудтун өлчөмүнчө. Ошол 4 reket окуганына ошол 2 рекети фарз болуп эсептелет. Фарздын ордуна өтөт. Кийинки 2 рекети эмне болуп калат? Нафил болуп калат. Бирок күнөгөр бар. Күнөө кылды ал киши. 2 rekette salam berбей койду. Түшүнүктүбү? Ва иннам якут фи санияти миқдара ташаххуди фил улаяйни. Баталат салатуху. Ал эми эгер 4 рекет окуду, бирок мына ортодо отурбасачы. Түптүз 3-чү рекетке туруп кетсечи. 3-чү рекетке сажда кылары менен фарзы не болду? Кетти. Жанагы мурунку темада өттүк эле го. Акыркы кадага отурбай 5-чи рекетке сажда кылып алса дегендей. Бул жерде эми ошол 3-чү рекетке сажда кылып алса, анда отурбай. Фарзы не болуп кетет? Жоюлуп кетет таксыр. Мафхумбу? Хоп. Ва ман хаража мусафиран салла ракаатайни иза фарака буютал мисри. Ва ман хаража мусафиран салла ракаатайни иза фарака буютал мисри. Kimde kim safarga çıgуу niyetinde ne kıldı? Aileden çıksa deyt. Oşol jaşagan jerinin üylöründen ajırasa emne kılat? 2 reketten okuy başlayt deyt. Bizde mындай түшүнүк бар да. 120 kilometrге жеттиң, анан касыр окуйсуң деген түшүнүк бар. Билесиңерби ошону? Мисалга мен айылымдан чыктым. 120 kilometrге чейин датчикти карайбыз. 120 kilometr болду, анан не болом? Касыр окуйм деген туура эмес түшүнүк бар. Ал туура эмес ал. Сен айылда жашайсыңбы? Шаарда жашайсыңбы? Ошол өзүң жашаган жердин бара турган тарабынан акыркы үйүнөн өттүң, бүттү, сен мусафирсың. Мисалга айылың неде аты?
Даработ коргондон эки жагында не бар өзү? Метка бар да, Даработ коргон. Акыркы үйлөр барбы? Ошонон ажырап чыктың, уже бүттү, сен мусафирсың. Кебелер 120 километр деп айланыш керек дейт. Анан касыр кыласың дейт. Андай эмес. Ким кайсыл жерде жашайт? Мисалга мына шаарлыктар машин базардан өтүп кетти, бүттү тема. Не болуп эсептелет сокулукта? Мусафир болот. Түшүнүктүбү? Мына Сосновкалыкпы? Бул Сосновкадан чыкты, Бектай айылында, Бөксөжол айылында не окуйт? Касыр окуйт. Ким кайсыл айыл же кайсыл шаарда жаса, ошонон чыкты, бүттү. Бирок чыкпайынча мусафир болбойсуң. Ниетиңде бар сапарга чыгуу. Машинага отуруп алып келди, таксистерге отурсаңар эмне кылат? Анысыны барып алат, айылдын ичинде жүрө берет го. Сен мусафир болбойсуң. Чыгыш керек, жанагы акыркы. Сиз бара турган тарабыңыздын эң акыркы үйүнөн, өзүңүздүн айылынын эң акыркы үйүнөн ажырадыңыз, эмне болосуз? Анан мусафир. Ошону айтат. Иза фарака буютал мисри дейт. Өзүнүн жашаган жеринин эмнесинен ажыраса? Акыркы чегинен, акыркы үйлөрүнөн. Чыктыңыз, бүттү, мусафирсиз. Ар бириңер билесиңер да, силердин айылыңар бири-бирине жармашып килей болуп калган эмес. Туурабы? Эмне болгон? Ортодо аралыктар бар, ажыраган. Ошондон чыктың, бүттү, сен мусафир болуп эсептелесиң. Ойлобош керек, мен манча километр, манча чакырым жүрсөм, анан мусафир болом деген түшүнүктү башыңардан не кылгыла? Алыскыла, флеш-картаны тазалагыла ал темадан. ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة 15 يوما فصاعدا فيلزمه الإتمام. Мына ушул мусафирлык өкүмү уланып турат дейт. Уланып турат. Кайсыл вакытка чейин? 15 күн. Барган жеринде 15 күн жана андан көп турам деп ниет кылганга чейин. Барган жериңизде пункт Б. А жашаган жериңиз, Б барган жериңиз. Ошол жерде 15 түнү не кылам? Турам деп ниет кылганга чейин. Же андан көп. Эми ушундай ниет кылдыңызбы, ана толук окуу сизге эмне болуп калат? Толук окуу милдет болот. Мисалга мына азыр силер айталы Жумадыл кайдан келдиң эле? Жалал Абадтан келди. Туурабы? Жалал Абадтан Бишкекке канча күнгө келдиң? Жолдо мусафирсың, түшүнүктүү. Эми келдиң да, балки мен 9 ай иш чыкпаса 9 ай жүрө бересиң ушул жерде, туурабы? 15 күндөн көп экенби? Сизге Бишкекке жетер менен эмне болдуң сен? Местный болдуң уже. Толук окуй баштайсың. Бирок 15 күндөн аз ниет кылсаң, 14 күн турам, 13 күн турам десең, жергиликтүү болбойсуң сен. Касыр окуп жүрө бересиң. Же барган жериңде такыр эле ниет кылбасаң. Вообще ниет кылбадың. Турам дебең, бүгүн ишим бүтсө, бүгүн кайтам, эртең ишим бүтсө, эртең кайтам. Кеде болот го, бизнесмендер ошондой болот. Туурабы? Бизнесмендер мисалга Бишкектен Ошко же Оштон Бишкекке келет да, ары бери экстрен иштери бар да. Анан мусафир болуп жүрө берет. Бүгүн ишим бүтсө, эртең ишим бүтсө деп жыл жүрсөң дагы, бир жылга чейин ишиң бүтпөй жүрө берсе дагы сен мусафирсың. Сен ниетиңден чоң нерсе зависит кылат бул жерде. Ниетиңе аябай байланыштуу бул маселе. Жылдап жүрөсүң балким. Балким 10 жыл жүрүп каласың, мына бүгүн ишим бүтсө деп. Мусафир болуп жүрө бересиң. Түшүнүктүүбү таксыларым? Ошон үчүн ниет не экен? Зарыл. Мына ошол ниет, ошол ниятул икома дейт муну. Ниятул икома таасирин тийгизиш үчүн өзүнүн шарттары бар, достор. Шарты эмне? Сиз барып, ошол жол жүрүүнү, улантууну токтотуп туруп анан ниет кылышыңыз керек. Жол жүрүп атып, мисалга мына айталы Жумадил Жалал Абадтан чыкты. Келип Бишкекке келмекчи да, жол жүрүп атат. Токтогулга келгенде мен 15 күн турам деп ниет кылды да. Бул жол токтогон эмес, бул продолжат болуп кетип атат. Мунун ниети эсептелбейт. Барып токтойсуз го, түшөсүз таксиңизден. Анан ниет кыласыз таксырым. Түшүндүңүзбү? Сиз жол жүрүп аткан абалда ниет кылып койсоңуз, мен мында 15 күн турам, Токтогулда 15 күн турам, келип мындан болбойт. Жолду жүрүүнү токтотосуз, анан ниет кыласыз бул теманы. Мафхумбу? Хоп. Экинчиси, ошол сиз ниет кылган жер жашоого ыңгайлуу жери болуш керек. Адамдар жашай турган жери болсун. Анан барып, талаада бар го, сен койчу эмессиң да. Талаада барып, мен манча күн турам десең, болбойт сага. Сен мусафир болбойсуң ал жерде. Ал жерде бир катуу шамал, бир кар болсо, сен куйлук түйүп качасың. Туурабы? Коён сүрөтүнү чийип,
Kaçıp ketesin. Sen sebebi senin işin al emez. Sen premier жөнde bir развлечение üçün al жаққа деп барып жатасың да, тура? Балким 15 күннен көп турасың бирок. Бирок сен ал жерде жашай турган орун болбогондуктан ал жерге барып ниет кылгандыгың дурус эмес. Ниетиң эсептелбейт ал жерге ниет кылсаң да. Bir суук түшсө качасың да сен ал жерден. Тура? Биздин орун эмес да ал. Эгер сен койчуман болсоң, жанагы кой кайтарып, май кайтарып жүргөн адам болсоң, ал башка маселе. Аларга боло берет. Аларга ниет кылса жарайт, себеби алар таш жабылса да ошол жерде турат да. Alpinistler de ошол кошулат. Alpinistlerге мына биздикиге кошулат таксыры. Ниеттери болбойт. Алар да жарабайт. Алар ал жерге турбайт да. Түшүнүңүздөрбү таксылар? Бул ниет дұрыс болсун ушул. Үчүнчүсү, ошол ниет кылган жериңиз бар го? Ниет кылган жериңиз ошол бир орунда болуш керек. Эки жерде турам десеңиз мусафир болосуз. Мисалга, Ош менен Ноокаттын аралыгы канча? Жап-жакын. Мусафир сапар аралыгы эмес да. Же андан жакыныраак айтайын. Ош менен Кара Суу. Ош менен Кара Суу жакында бир кой берсең, ары бери жетип аласың. Бир газ берсең, бир кой берсең, Кара Сууга кирип кеттиң деген сөз да. Bir adam vardı, misal men Oşko vardım. Oş menen Kara Suuda 15 gün turam. Musafir bolboyt. Oş menen Kara. Birinde 15 gün turuunu niyet kılış gerek. Основной tünöv eski alınat. Düşünüyorsunuz mu? Eğer men barsam da Oş'ta 15 gün tünöyüm. Birok aralıkta kayda varam kündüz, Kara Suu varam, Nookat varam, problema yok. Главный tünöv var o eski alınat. 15 gün bir jerde tünöym deseniz siz jergiliktürsüz. 15 gün bir jerde tünöym. Misalga 5 gün Nookat'ta, 5 gün Kara Suuda, 5 gün Oş'ta tünöym deseniz siz musafirsiz. Düşünüyorsunuz, bir jerde tünöktü niyet kılış gerek. Mындай жатканда акыркы точка жата турган жайыңыз да кайсыл жерде болсо, ошол жерде ниет кылышыңыз керек. 15 gün турам деп. Анан жанагы айтканымдай, Ноокатта 10 gün турам. Tünöym, Oş'ta 5 gün tünöym, Kara Suuda 5 gün tünöym desең, көрүң, жалпы канча күн болуп калды? Бирок сиз мусафирсиз. Местный болуп эсептелбейсиң. Ошон үчүн не дейт? Иттихадул мавзи вал мудда. Бир болуш керек. Ошол бара турган жериңиз бир нерсе болуш керек. Бул бир. Андан кийин кайра ошол ниет дұрыс болуу үчүн дагы бир шарты, сиз ниет кылууда көз карандысыз адам болушуңуз керек. Адамдар бөлүнөт таксыларым экиге. Ниети, өзүнүн ниет болуп эсептелет. Кээ бир адамдардын ниет болбойт. Ал башка адамга көз каранды болуп ниети дұрыс болот. Мисалы аялыңыз. Сиз менен чогуу сапарга чыкты. Мен барып 15 gün турам десе болбойт ага. Сиздин ниетиңизге жараша болот аныкы. Сиз турам десеңиз турасыз, турбайм десеңиз не? Турбайсыз. Аял эркекке ушул маселеде не болот экен? Көз каранды. Же болсо мына аскерлер, солдаттар. Солдат өзүнчө барып алып мен Баткенде 15 gün турам десе болобу? Болбойт, анын командири бар. Командир 15 gün тур десе турат, турба десе турбайт. Өзүнчө алар өз эрки менен болгон адамдар эмес таксылар. Түшүңүздөр, же кулдук доор боло турган болсо эгер. Кул барып алып мен 15 gün турам десе болобу? Болбойт. Кожоюну ниет кылса, ошо кожоюнуна жараша болот анын ниети. Түшүнүктүүбү таксыларым? Кандай экен дагы бир шарты? Сиздин ниетиңиз 15 gün турам деп ниет кылууңуз дұрыс болуу үчүн дагы бир шарты, ниет кылууда көз карандысыз болушуңуз керек. Көз каранды адамдардын ниети эске алынбайт. Алар касыр кылып жүрө берет. Мафхум? Хоп. Андыктан эгер аталган күндөн 15 күндөн аз күндү турууну ниет кылса, намазын толук окубайт дейт. Түшүнүктүүбү бул? ومن دخل بلدا ولم ينوي أن يقيم فيه 15 يوما وإنما يقول غدا نخرج أو بعد غد نخرج حتى بقي على ذلك السنين صلى ركعتين. Жана жокоруда мен мисалда айтып кеттим муну. Эгер бир адам bir жерге кирди дейт, bir шаарга. 15 gün turuunu niyet kılvadı. Niyetinde mınday deydi da, bugün je erten kayra çıgam dep жатат. Ошонтип жыл бою калды дейт. Bir канча жыл калып кетсе дагы 2 рекет окуйт дейт. Муну жокоруда мен жана ният икоматтын шарттарында айтып койдум, 5 шарт атадымбы? Ошо 5 шартты атап койдум бул маселени.
وإذا دخل العسكر في أرض الحرب فنووا الإقامة 15 يوما لم يتموا الصلاة. Eğer askerler kapırlardın memleketine kirse, cerine kirse, o alcede 15 gün turam deb niyet kılışsa namazların toluk okuşmaydı. Müslümanlar menen kapırlardın ortasında aytalı salgılaşуу bolup жатат, uruş bolup жатат deydi. Ha? Kuday saktasın uruştan uruş bolup жатат. Oşonda Müslüman askerleri kapırlardın nemesine kirdi. Cerine. Kol salıp kirdi deydi. Adam barıp biz oşol жерде 15 gün turabız dese neken? Bolboydu. Ne okuydu namazlarını? Kasır okuydu. Nege? Sebebi bular jengip kirүү менен жеңилип качуунун ортосунда турат. Уруш болуп жатат таксы. Били болбойт. Же жеңип киресиң, же качасың. Туруктуу эмес абал. Абал туруктуу эмес. Сен ар нерсе болуп кетиши мүмкүн ал жерде. Турабы? Ошон үчүн булардын ниеттери эске не кылынбайт экен? Alınbayt taksı. Ve izâ dakhala al-musâfiru fi salâtil muqimi ma'a baqâ'il vakti atammas salâta. Ve izâ dakhala al-musâfiru fi salâtil muqimi ma'a baqâ'il vakti atammas salâta. Eğer musafir muqimnin namazına kirse deydi. Vakit bar kezde. Namazın tolu okuydu deydi. Ha? Aytadı bu şeyh. Jergilikti biz mazide oturganlar musafirlarız. Bunun artıdan uyusak namazımızda emne kılat ekenmiz? Toluk okuyuz taksırım. Meğer biz başından ile uyuylu, je keçigip gelip uyuylu, bunun ayırması yok. En negizgisi jergilikti adamga uyuduk bu, toluk kança reket okuyuz? 4 reket okuyuz. Ve in dakhala ma'ahu fi faitatin lam tajuz salatuhu khalfahu. Alemi eğer musafir jergilikti adamga kaza namazda uyusa uyugandığı dürüst bolboyt namazı. Düşünüzler mi? Mesela peşinin kazasını men jergilikti adamga kelip alıp turup buniki da ele peşini kaza. Meniki de ele kaza. Oşonda men bol kişiге uyusam ne eken? Bolboyt. 4 reketlik namazlarda bolboyt. 3 reketlik men 2 reketlikte uyusan bolo beret. Sebebi bular özgürбей turgan namazlar da. Turab al daima 2 3. Biroq 4 reketlik namazda men kaza bolgon bolsam men musafir bolup jergilikti adamga uyugandygy bilmek eken durus emes. Ve izâ sallal musafiru bil muqimina salla rak'atayn ve sallama. Eğer musafir muqimler menen namaz oksa, başkaça aytkanda musafir adam jergilikti adamlarga imam bolsa deydi. Musafir kimge imam boldu? Jergiliktilerge. Salla rak'atayn ve sallama. 2 reket okuydu da salam beret. Summa atammal muqimina salatahum. Andan keyin jergilikti adamlar özlerinin namazlarını turup emne kılışat? Toluk taşat. Düşünüyor ha? Mesela men musafir elem. Sizler maga uyudunlar. Men namazın aslından janagı tömöndögü ayt sözde aytıp koygonum jakşı bolot. Sizler namazыңар men musafirmin taksırlar. Men salam bергende sizler salam berbey namazыңарды emne kılgıla? Toluktagıla. Oşondo ele namazdan keyin dagın aytıp koyуу jakşı bolot. Sebebi keçigip kelgender boluşu mümkün da bul nege 2 rekette salam berdi dep taң kalıp kalışları mümkün. Janagı başında men aytkан sözümdü ukbagan adamlar. Şonuň üçin 2 jol aytıp koygon jakşı. Bir jolu namazın aslında aytıp koyuyorsunuz men musafirmin dep, bir jolu salam bergeningizden keyin namazыңарды tolukta kıla men musafirmin dep aytıp koyun eken mustahabasız ana aytadi keyingi süýlemde. Biroq masalem ne eken? Men imamım bu 2 reketten salam berdim. Salam bergenden keyin sizler turasыңар orduңardan. Turabı? Kança reket okuysunlar dagın? 2 reket. Oşol 2 rekette Kur'an okubay bitiresіңер. Tik turdun. Bir tasbih ölçemince turasың. Allahu akbar rüküge kettik. Samiyallahu limen hamida. Tasbihlerdi aytasız, takbirlerdi aytasız, taşahhutlarda okuysunuz. Biroq Kur'an okubaysız. Düşünüktübü? Kur'an oku makruh bolup kaladı jerde. Sebebi siz kakbutta imamın artıdan namaz okup jatkандай ökümdösüz da. İmamın artıdan bizdin masaptan neme okuyup Kur'an? Okubayız. Значит, bul jerde dagın okubayız. Mafhum? Ve yustahabbu lahu iza sallama ay yaqula lahum atimmu salatakum fa inna qawmun safr. Safrin deptir, safrun deptir. Salam bergen kezde oşol imamga tömönkü sözde aytуу mustahab bolot. Namazыңарды toluktagıla ankeni men nemin
Biz musafirbiz deb so'zlaydi. Musafir qavmimiz debdi. Musafirbiz deb qo'ysangiz bizda bo'ladi. Musafirbiz deb aytuv ne ekan? Ya, mustahab bo'ladi. Va iza dakhala al-musafiru misrahu atamma as-salata va in lam yanwi al-iqamata fihi. Eğer de musafir adam özü yaşagan yerge kirse namazın toluqtayt. Eğer qanchalik turuğunu niyet kılıp asa dagın. Jumadıl jallavatqa kirer menen özünün yaşagan ayılına. Jallavatqa emas, yaşagan ayılına. Oşonu жақсы esingерге алгыла. Jallavat deseler bar emas, özün yaşagan ayılga. Noqat degende bardıq noqat emas. Özün yaşagan ayılına kirer menen niyet kılıp asaң da sen emnesin? Mesni olup eseptilesin. Da namazını toluq kılıp kete bersin. Şu sebep sen al ne? Törölü öskön den jerin. Wa man kana lahu watanun fantaqala anhu wastawtana ghayrahu thumma safara fadakhala watanahu al-awwal lam yutimma salata. Kimde özünün törölü öskön mekeni olup andan köçüp başka bir yerde emne kılsa, meken alsa, andan keyin bayanғы birinci mekenine saparga varsa namazın toluq okubaydı deydi. Misalga hazır kebiringizler murun Oştoy dengizde az Bişkek'e köçüp gelgensizler. Aranızda Bişkekskiler var mı? Ya. Kim? Sen negizi kaydansın? Kadamzay. Mına hazır sen toluq Bişkek'e köçüp geldin da. Atayının vardığı tiyaqtағы üzül kesil kılıp üyleri taş satıp batıp geldin de. Emi bütte hazır sen atayının Kadamzayga basa musafir. Bulacak anı için ne oldu al? Negizgi meken bolup kaldı. Düşündünüz mü? Bir mekeniniz var ile al mekende taştap, bir otoda üzül kesil kılıp da yaşatkanda toğluğu men emne kılıp geldinger? Bişkek'e köçüp geldinger. Büttü kayra murunku jeringer sizler için sapar olup kalar. Men azı misal men Jergataldan keldim deyli. To'ra? Bul жаққа keldim. Al жақта maga hiçbir baylana turgan hiç nesem жоқ mende. Oşonda men kayra abradın hazır Jergatalga bara turgan olsam Jergatalda men ne olup eseptedem? Musafir olum. Biroq Bişkek'e keldim, ayılıma kirer menen ne olam? Mesni olup kalam taksira. Surada eğer aljakta uyum olsa azır ana oşon aytayın. Sonun suru. Emi qarаңыз. Kebir adamlarda var. Bul жақта da uyu var, al жақта da uyu var. Misalga Bişkek'te de uyu var, Kadamzayda da uyu var deyin. Mana uşul meselede alımlardın ortasında kayçı pikir var taksira. Kayçı pikir var. Taahhul degen söz var. Al жақта dağın ahlı olsun, bul жақta dağın ahlı olsun, üy bilösü olsun degen mesele var. Kebir adamlar oşo taahhul üy bilösü olsun degendi, sizde al жақта oşo üyüңüz bolsa, büttü siz eki жақта ne olasız? Jergilikte olasız, jolda gana musafir bolup kalasız deydi. Kebir adamlar aytadi, "Joq, üy edemes. Oşo üyü olup turup ayalı boluş kerek oşol жерде. Bala şakası boluş kerek. Oşondo deydi jergilikte bolot. Bolosam musafir bolup eseptelet deydi." Mına uşunu dip talaş var taksılar bu meselede. Düşünüzler de. Hop. وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى 15 يوما لم يتم الصلاة. Eğer de musafir Mekke menen Mina'da 15 gün turam dese namazı ne kılıbaydı? Toluq okubaydı. Bu janağı jokorda men şartlarda aytkan kezde ayttım go. Bir orunda niyet kılış керек deyip. Bu kança jerde niyet kılıp aldı? Eki jerde. Oşon üçün namazı toluq okubaydı degenin misalı bu. Men al jerde şartlarını ayttım. Bu jerde oşon misal berip jatat kayra. وَالْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِلْمُسَافِرِ يَجُوزُ فِعْلًا وَلَا يَجُوزُ وَقْتًا. Eki namazdı bir vakitta musafir üçün eki namazı bir vakitta çoğultu oku amal jagынан bolot, vakit jagынан bolboydu deydi. Amal jagынан bolot, vakit jagынан ne? Bolboydu. Bunu qanday düşünse bolot? Başka mazhaplarda safarga çıkkan kezingizde misalga asırdı çoğultup peşinde oku koysan bola veret peşin vaktında. Je peşinde asır vaktında çoğultup okuysan camı takdim, camı tahir dep koyat bola veret da. Biroq bizdin mazhapta bu nese mümkün emes. Bizdin mazhapta har bir namaz öz vaktında okuluş gerek. Emi bol jerde ne? Amal jagынан bolot deydi, vakit jagынан bolboydu deydi. Taqtab aytkanda peşinde misal jıldırasız, keçiktiresiz. Akır vakti bolganda okuysiz. Assalamu aleykum ve rahmetullah, assalamu aleykum ve rahmetullah degeninizde ne kiret? Asır kiret, turu asırda okup koyasiz. Oşonday bolat. Düşünüzde peşinde keçiktirip akır vakti okup salam bergeninizden keyin misalga je dua kılganыңызdan keyin ne kirip kalat? Asır. Anan turasida asırda okup kete beresiz.
Ошондой кылсаңыз болот. Бирок анан пешинди асырда, пешин убактында же пешинди асыр убактында жылдырып окуу биздин мазхабта эмне эмес, рухсат берилбейт таксыры. Мафхумбу? Я. Ва тажузу салату фи сафинатин qa'idan ala kulli halin inda Abi Hanifata. Abu Hanifa rahmatullohi alayhining көз карашы боюнча бардык абалда, ден соолугуңуз чымбы, ооруп атасызбы, айырмасы жок, кемеде намазды отурган абалда окусаңыз не экен болот. Кемеде, себеби сууда кетип жаткан кезде, ал канча Титаник болсо да эле суу не кылат? Чайпалып ал, жанагы Нупагадин мультфильминдегидей эки жака чулкап кетишиң мүмкүн да, туруп окусаң. Турабы? Мындай болгондо сен өзүңдү контрол кыла албай каласың да, сени бир нерсе кармап турабы ал жерде. Ошон үчүн отуруп алып окуп Абу Ханифа рухсат берет сууда кетип жаткан кезде. Ва индахума ла тажузу илля би узрин. Ал эми эки имамдын көз карашы боюнча үзүр менен гана болот. Үзүрсүз, себепсиз отуруп алып окуу не эмес дейт, рухсат эмес дейт. Ва ман фататху салатун фис сафари qadaha fil hadari rak'atayni. Kimde kimnin safarda namazı kaza olsa, misal aytalı Jumadil Bişkek'te musafir ele kaz namazın 4 reketlik namazını Kuday saktasın kaza kıldı. Anan üyünü vardı. Özünü Jallavakka kayra ketip kaldı, samolyot men uçup daroo ele jetip aldı dep koyayın. Barıp al jakta kazasını okuyun dese kança reket okuytken? 2 reket kılıp okuyt. Kanday kaza bolgon oşondoy okuysun taksırım. Kanday kaza bolgon oşon tip kazası atkarlar. Musafirçilikta жүрүп атасың. Анан musafirçilikta кээде убакыт көп табылып калышы мүмкүн да. Анан айылда толтура жашаган жеринде каза кылгансың. Туурабы? Musafirçilikta казасын окуйм десеңиз, кандай окуйт экенсиз? Толук окуйсуз. Каза намаз өзгөрбөйт. Учурдагы намаз гана өзгөрөт таксырлар. Wa man fatathu salatun fil hazari qadaha fis safari arba'an. Көрүңүздөр, кимде кимдин жергиликтүү экен кезинде намазы кандайдыр бир себеп менен калып кеткен болсо, сапарда эмне кылат экен аны? 4 рекет кылып толук окуп берет. Wal asi wal muti'u fis safari fil rukhsati sawa'un. Saparda ruhsat маселесинде күнөө ниети менен чыккан адам менен, жакшы ниет менен сапарга чыккан адамдын өкүмү бирдей. Биздин мазхабта ушундай. Бир адам кумар ойноо ниети менен сапарга чыкты дейли. Атайын Оштон Бишкекке келди деп кой. А экинчи адам жок, мен бир илим алайын, жакшы максатта барайын, бир медресе табайын деп жакшы ой менен келди. Же бир бизнес кылайын, же жумуш кылайын, үй бүлөмдү камсыз кылайын деген жакшы ой менен келди. Бул экөөнүн өкүмү сапар маселесинде бирдей таксырым бизде. Düşünsene, Şafii mazhabta күнөө ниети менен сапарга чыксаң, жеңилдиктер берилбейт. Жанагы намазды 4 рекеттикте 2 рекет кыласың деген тема болбойт. Жакшы ниет менен чыксаң гана эмне кыласыз? 2 рекет кылып окуйсуз. Болбосо болбойт, лөгөт жок.